Ата жұрт Қазават башланғалы 70 жыл. Уллук Орламга 70 жыл толады быйыл. Ол күннен бері анча жыл, анча заман кетсе да, Қазават Бахорламны бизге келтиргеле була байламлы не да эстеди, унутулмайды. Энтта 100 жылга кетселе да, унутулуктула тарихни бу кара бетлери деп айта алмайма. 70 жыллыкка атаба колубуздан келгенче берүүгө бардырабыз, ветеранлардын кабарларын айтабыз, көргүзөбүз. Бүгүнө биз Ажиланы Харунун жашы Рамазанны үйдегиси батып эштик. Ала бажила аталарын, карт аталарын эскере, анын суратларына, кырал сабгаларына да карай эске түшүрөдүлөр. Эске түшүрөдүлөр десем да жаңылыкмы? Ала аны чырт унутмайдылар. Рамазан кеси тартынчак, терен ишлемектиги болгон адам болуп, кеси саулыкта хапарын айтырга алай сүймөгөндү. Артта ауышқанда кесini жашаудан кеткенине кыйналган болмаса үйдегиси нег айттырмай едигенге хапар деп анын үстүнөн сагыш этмей едилер. Айтыр хапара көп, сөзсүз да. Карачайны башка улалары кибик жанын канын аямайын Рамазанда журтуна, кыралына борчун бергенди толусу була. Миллетине керек күндө кертелей калганды. Ажилан Рамазан 25 декабрда 1914 жыл Харунну үйдегисинде тууганды. Сабилиги Учкуланда өткөндү. 30-40 жылларда Нарсана шахарда техникумну табысып, зоотехник усталыкны алып, Первомайск элде ол усталыкка урунуун башлаганды. 30 жылларнын акырында Киров атлы колхоздун председатели болуп да иштегенди. Рамазан Қазават башланынчыда аскер куллукта болгонду. 1940 жыл ол Сталинградта аскер политика училищени курсанты еді. Қазават башланғалая Түркла Иранны чегинде аскер куллугун толусу була бардырганды. 1943 жыл Тбилисиде аскер үйрөнүүлөрү өткөндөн sonra 44 жыл Карельский фронтну артиллерия бригадасынын 12 батареясына командир болгонду. Сталиндин буйругу була Новосибирскиге тылгада ашырылганды бол, көчүрүлгөн миллеттен келечиси болгону үчүн. Sonra артта ызына Қазаватка кошкандылар. Жер-жерде түрлүү чилле була урушну бардырганды ол. Белгили генерал-майор Шатилов командирлик эткени арттава тарихке түшкөн 150-чи стрелковый дивизияда болгонду Рамазан. Ол дивизияны эткен жигитликлери үнсүнөн энчи хапар айтырчады. 1945 жыл Берлинни корулап турган немчаланы жерба тең этип шахарга киргенди ол дивизия. 21 апрелден 1 майга дери барган Қазаватка да Шатилов автомадалык эткенди. Рейхстагны алганларында да бу дивизияны байрагын Хорламны белгиси этип таккандылар. Ажиларын Рамазан да бу дивизияда. Алында айтканыбызча Рамазан жөнчүүк адам болгон себепле Қазаваттан кесин жетишимдерин алай айтуучу болмаганды. Үйдегиси да ол себептен аз биледи Қазават жылларынан хапарын. Қазаваттан сурабатап, ол көзүүнү эсине түшүргөдө алай сүйө болмаз эди. Айтканы акуру, мени хар заманда хар жолда Аллах саклайды. Көп кере өлүмдөн калганма деп ол эди. Группаны жыйгалы обычно аскерге, пехотаны затны баржалага салып, среди барында да орталарында неме болгонда, түркмени да башыда, саатта популярный бул сөз бар. Не русскийлердин барында жыйып аңа командир керек болгонда. И муну командири кайдам аттаны бегерек симпатизировать меткен, жараткан меткенди, таптырмай койгондан аттаны командир этип ийгелли. Случай дегенигичи айтам. И ол баржаны арашырганда, аттага жок айтмай турган. И через неделю ол баржаны капарын айтканда, талай баржа болгон борлан, аттага, командир кайым роты полкабыз атлети башырып турган офицерлерин тамадабайт. Ар кетип бир ыйыктан депешам келдиле дейле, сагатта кайдам, может, алгарак келгенде болор. И, баржаланы немецкий торпедоносец самолетуна, утопили деп. Сонан айтты, Аллах мени саклап турган деп. Кимесе да ол автомат ППШ затворун ары беретмегенде, не былай урсаң, беклеп аттырып ийгени болот. Атканда менге таба былай мимо кеткени докла деп, аны була Аллах болушуп турган деп кайдам. Қазават бошалгандан sonra Ажы улуну Харнеде да жетишимли болгону себепле Төбен Саксониянын ара шахары Бреславда комендант эткендиле. Андан sonra Совет аскерлеринин санында куллугун бардырып, куллугунда айырмалы офицер болгону үчүн Ленинградта артиллерияны академиясына билим алырга буйругандылар.
Ramazanlı үй бичesi köçürülgen milletlerden bolsa da, аңа da sabiçigine de köçürülgen жерlerinden atalarına kaytırga erkinlik de bergendiler. 48 годта бошап келет. Вернее, бошап келмейді. Его немеге Ленинградский академияға направление берілді. Далі разрешение сәбичігін, жаңыз баласы шығыл оған, жаш шығыл. Маған ол жашыны атасы. Аңа да разрешение, хозяйкасында алып неметірге аллай прямо берілген еткен тажма қағыты бар. Соны келсе, анасы өліп, үйге ұжалан алырға келгенді. Анасы өліп, атасы қарт. Хозяйкасы доктор балачық болу неметкен болу еді. Егетшілері бар, в таком үш егетші болғанды үшісі да қарусыз. Sonra неметкен посмотрел, Харкимнің қалай болғанына, sonra қоймайын, рапорт жазып, үштен бұттан отпустите, sonra иділеді. 48-ді зына қайтады, 48-ді қайтады начало. Ну, sonra уже мен 48 андан sonra туғалла уже біз Азияда. Andan sonra üdegisi de köbeğe Orta Aziyada milletine halal urunuğun başlaydı Ramazan. Sözsüz de Ramazan'ın sağlığından da algan da uruş kesini ülüşün. Ну, iki kere kontuziyası болған еді. Sonra ayaklarına жалығатсы тейді, başını тейді, даже қалыплары аннан санаторияға направить етерге деп алайын. Komendaturada işlep, ondan sonra el mülkla küreşkendi ol. Qazavatını açısından sonra da milleti bula köçkünçülükünü sınargada jetkendi acı oluğa. Tüz kesine işleyen bab olmayın, milletini köçkünçülük jettirgen bolumun körüp, kolundan kelgeniçe boluşurga da küreşkendi. Азияға келгеннен sonra komendaturada iş бергелі, сразу ему да, ол чынты неме болып келгенін еткен болыр әлі, бергелі алайда. Алайда ішлеп туралайына, уже sonra зоотехникам алайдан кетеді, уже бір кесек ішлегерлей. И вот аннан ары олмайына жазғанма. Бірталай заманны, бірталай жылын алайда тұрып, Азияға да қайтып, анда да ішлеп, анда да милletке жарарча ол айтқаным чол масласыр завод дегенде анда құрап, милletке да іш берге күрешіп, бері қайтқаннан sonra да қайтқан сағатта да ұшылымны құрарға да болушып, Карачайла қайтқан ұшылымны. Kafkazga köçemen xapar çıqqanlay acılan Ramazan, Talas rayonunda yaşagan Karaçaylılarının sanına göre Kafkazga birinci eşalonlarını kurap başlagandı. Jambul Kislovodsk eşalonunun načalnigi bolup birinci jurtlarına kelgen Karaçaylılarga alçılık etkendi ol. Beri köçkünç 1957 yıl Ramazan'ın üy biçesi katı avrup, canı savla Kafkazga ketalsak dep razılığını Ramazan'a bildirgendi. 57 годта былай башланғанлай, мен анам ауырған етеді. Sonra қиын ауру үйді, алайда докторлар таба алмайлы несі болған. А у нее был перелом позвоночника. Хотели оперировать жүрегіне. Әнділі есімді мен үйдегін білағыл тегістейді да, в общем, анам жылайды. Кесінің сөзі. Karaçay millet Kafkaz'a qaytqandan sonra жаңы жашауны başlaydı. Жаңыдан аяқ üstüne miner üçün katı işlep keçe gün demey urunuğda. Sözsüz de işte urunuğda kral kulluqlada da ulu ustalığı bolğan Ramazan biyağıllay kral işke düşüp milletine boluşur canından küreşedi. O жылlarda келгенлерінде Карачай milletini немесе аз болған, кишinin трудовой başı. Hatta bu уже Чмалга райкомда шли, былай келгелі гострахта, потом в райкоме, а потом уже в Собесе. Он до последний год пенсияға дәрі, Собесте шлеп тұрған начальником райсобеса. Суаттача неме болмағанды, Собеса неме отдельно Харбашға түйілілі. Райсобеста неме де бірге елі. Пенсионныйды, а оса береді. И вот айтта, мен да анда ішлейім, қолын алған етті ке, мен да ұлысу біргесін ішлейім. Sonra Maytama'da bывали очень браллах көп кечені. Мен Харкимге неме жаздыр тейді, мен кесі долдырып. Мазияға қағытыла жазып тұры еді. Алаға мабу милletine неме теремді. Bir zat bula boluş alsam, hut pensiya çıqla bırala saladı. Gitçe Karaçay'da acılan Ramazan'ı tanımağan adam az bolur. Köplege қағытларын жаңыртырға болушуп, pensiyaların alırça sebeple tabıp, Азияға жазып қар құруды андан қағытланы бері ашыртып, көп қиын салғанды районның милletini көчкүнчүлүктен sonra қағыт жотун жаңыртыр үшін. Бүгін біз Acılanın Xisаны жашы Азрет Алибада ушақ етебіз.
Ол Рамазанны карнашыны тудугуду. Birinci tuduq bolganym üçün bolur edi, bek süýedi meni Ramazan. Men de aňa bek kemsiz edim dep mıdah şarıp haparını aytady. Hazret Ali kesi de urununu adamıdı. Respublikabızın el mülk ministri bolup da turgandy ol. Anazından da köp işçilleri bardı. Bir güne ata karnaşı Ramazanını bek sıylaydı, tansıklaydı. Onu oba jürüyedik, tuğan tuduq da deydi. Men karta tamam bilmem, men sevgili bolsa Тавушкана Средней Азияда. Они поделились пополам, насколько мне известно было. Каумну эгешлерде кайдам буланы Рамазанын да Алинин да. Канзаводтук баратында таластык атында. Али там был дедушка мой, а Рамазан дедушка остался в городе Талас. В последнее время он работал там тоже замом директора, председателя колхоза имени Вильгельма Пикте. Карачайлар немисте жашаган Эледол. Кыргыз практически жок. Табака совхоз. Расстояние между нами было километров 10-12 от Табайдан. Ну, так как Алия не было тогда, осокта жогоды, практически оно картаталары, Харун, ну, мен картатан. Ол да сабат, но уже картады. Насколько я знаю, в Ютегиде всегда стоял один только вопрос. Рамазан қалай айтты, Рамазан не деді, Рамазан айтты ма, Рамазан хо деді ме, учебадан башлап. Почему? Потому что мен атамнан башлап, анамы қарашларынан башлап, тосатта Фрунзаға барып техникум қошу қойылды. Без его позволения, без его согласия, без его благодушия это не делалось. Все так оставалось. Средняя Азиядан бері кеткен сағатыдан біз сәбилейік, мағып қайттып сағатта. Он определил, енді қауымымыз көчалық болмаз, деп та қауымын алып келіп, Авлада Соузында это тогда было пустырем. Здесь вообще чук-чук. В ряд выстроил, и все начали здесь жить и работать по сей день. На этой территории около 20 семей, Киева, Юдеева, Егешлеринен, Карнашиннан, Тувалада Авлада жашайды. Может, там бери, помимо того, что он значился и прошел партийную школу, все значился и работником здесь тоже. Но самое главное, что содержимое в идеологическом плане, вот такой Адам Уртада, Кардаш Уртада, онуға тыңлаған, я от него получу. Атамнен жаш адам болған сағатта, ол да іште чабыш бөлінен. Рамазан не айтты, Рамазан қалай айтты, ұнамыз ұнамады. Мен сізге бір анда айттым, даже когда я уже работал в сельском хозяйстве, здесь, когда были выборы, о сағатта да келіп сормай мен шагатламаламын. Сордым, айтмейді, етмеді. Айтмейді, былай да қойды. Хапар айтейді. Давал право выбрать. Ну, где-то оттенок в его голосе было, что он этим недоволен. Больше у него никаких натугов не делал никогда. Даже если он знал, что кто-то очень неправильно может поступить. Вообще, тұқымда, аны мен еслеп тұрғанмын, қар тұқымда да көп тигізат. Но кредо его характера и морали – это чистота души и честность. Материальная сторона у него никогда, я не помню, даже я здесь работал на строительстве, да, сақ бол, бұл кралыны байлығыды. Менің жашым дейді, сәбейім дейді, қадамер келетейін. Сақ бол, бұл кралыны затыды, милletке керек затты табылмағалыққа. Бір сақ бол баба, бір сақ бол дегенде, большой, он никогда ничего не мог сказать. Вот таким образом. Она это не чудит. Конечно, он, по всей вероятности, Чашевда, не военное время должен был служить на войне, он должен был, наверное, во время становления государства работать, потому что государство надо иметь по образу, по натуре, по образованию, по всем делам. Был, конечно, в этом отношении отличительным. Но, что касается его честной службы, Кюрис, и семьясында да, ма кесінүйдегісінде да, бізде қарашларынан туғанда, ештерден туғанда, везде и всюду. Мы даже сами осуждаем того, кто немного не так мыслит или обманывает, алданса. Эту память, эту особенность оставил он нам лично. Я, например, жүрегімді қуанат, тасқылаған детеме. Бұланды барысында сүйемі. Мен бірінші тудуға басам.
Аны айтып айталық болса егісін. Аны қалған millet айтсын, millet de tanıydı Ramazan'ı. Казават кыйыллыкта көчкүнчүлүктүн зорлугу да Рамазанны жашауга карамын көп кере түрлендирген болур. Жашауны көрген адам Рамазан кимге да түз дерс да бере аллык эди, кимге да үлгү да боло аллык эди. Аны атасы анасы берген ишлемектигинен, намысынан, адебинен sonra да жашауны көрүп, кеси-кесине берген халиси да бек әрүү эди. Бүгүн аны кызы жашы мыдак болуп капар айтадыла бизге. Тудуклары да эске түшүрүп, мыдаклансала да бек өктөмлөнөдүлөр карт аталары була. Унутмайдыла, Рамазан атты үйрөткенче деп аны сөзлөрүн har куру да сагынуучандыла. Впечатления, которые у меня остались от дедушки, только положительные. И доброта, ол жұмшақлығы все равно келген етейді любойға. И айтылар сағатчықта не то, что там урган на детей, ну, голос даже он не повышал. И, соответственно, его тоже все любили. Biz meni Ramazan attığını kolumda öskенбиз, школға да барыбызында неметерге окууга үйрөтүп, школға hazırlап ийет барыбызында. Первый класска барыбызында окууга үйрөтүп, жазарга үйрөтүп, барыбызында алай hazırlап ийет. Колумда өскенбиз. Sonra кайдам школда калай окуганыбызга баарына силтить этет, булай оценкаларыбыз биз Бұлай мұраталы ет, біз да бұлай военный адамла болсақ деп. Бір военный адамла болсақ, военный училищелерде оқып, ол жағында барсақ сүйі. Жұмшақ адам еді. Жұмшақ адам еді. Школға ол Рамазан әтті hazırlап егені бізді. Алфавит нолыр өтті бізге. Бұлай жүк жаңыз атына Жеңіле етсеңіз, ма қолаңнен түрме жуынырбыз дейді, талай немен дейді. Sonra марам ерле етерге күрешейік, деметсе келтейді. Поощрениясы бірда зарым. Совет аскерлери Рейхстагны алгалары кертиде адамның жүрегин көлтүрген затты. Бу сагатта да кинода, суратта көрсек те ол көзүүнү кыралы биз үчүн өктөмлүү болабыз. Ажилан Рамазан да аланы бири болгонду. Кыскача Казаватны алыннан аягына дери барганды. Ажы улуу башчылык эткен батарея жаяу аскерлеп атаң жыйыллага жол ачканды, Берлинге жууклашканда. Рейхстагны алууда да Рамазанны батареясы алда болгонду. Ол сөрмөшүүлө бек кызуу барганы себепле артык да бек байда батареяны усталыгы керек болгонду. Ажы улууну уста башчылык эткени була хорлогандыла жауну. Бұлай олса служителерінен заттан кіші келгені болса аладан ештеученек бұлай қапар. Эмбек қайда мәселеде қалып кеткен ол Рейхстагны штурмовать еткенлері бұлана керті ұлы подвиг болғанды. Бүгін болғанды. Шатилов Блабердек. Бұланы Рейхстагны штурмовать еткенлері Рейхстагны алдына немені пушкаларын тізіп, Рейхстагны ұрып ол пушкалардан дастыр көп атқаннан алада қызып, күйіп пушкала. Sonra аңызынан Рейхстагны ішіне рукопашную кіріп, анда да қарашып, алайда да екі кере контузия алып, sonra мала қиылып балан сақланып, анда да сау қалып, жаралы да болып, 9 май байрамы Рамазанны үйдегисинде мыдак байрамга саналады. Калла бир кубанчы бар эсе да бу байрамны алла бир да бушуу барды. Рамазан кеси саулыкта жыйылып, байрам күн аны көлүндө көлтүрүп алгышлап, алла иги күллө болуучан эдиле, дейди кызы Гокка. Эми мага саусагат мабла бул дагы да бир двоюродный кечип берет. Экиси бир кере калмай ел. Sonra кубаны ет жазык мабу келсе о мабу картыланы алып, картын алып, немети. Я вот до того привыкла ол заманга. Sonra толу ел ол адамлары зат келсе. А бу кеткелли бери вот уже 6-чы жыл. Былай такой вот какой-то неме, грусть, никого нет. Кишаттаны келмек дейме да sonra мен айтамын, любимый пельмень ет да. Sonra айтамын, азыр келе тур все равно говорю, хоть я келсе олтурайық да говорю, аттаны мабла-бла неметейді. Болсын ма келеме дейді де келген табиғи. Қуанған ма представляешь? Кралын, ата журтун, халкын саклауда
алда болганды Ажылан Рамазан. Казабаттын кызуунда эткен жигитликлери үчүн көп кырал саугалабла бийик качылабла саугаланганды. Жауланы хава сермешледе самолетларын кырганы үчүн орден Отечественной войны второй степени деп бир саугасы, кыралны жаклауда улуу жигитлиги үчүн, аскер кавымларына мийик даражада командирлик эткени үчүн орден Красной Звезды деп, медаль за победу над Германией деп, дагы да алача башкала, көп саугала. Мабу кадар медаль орденда, мабу суратла да кесини энче хапчүгү, кыбламасы, сагатлары бары да казабаттын заманына элтеди эсиңи. Бүгүн Рамазан үйдегисine арасында түлесе да ол алаблады. Аны кыралына халкы үчүн эткен жигитликлери берген кыйыны, артта орнууда жетишимлери өмүрдө да унутулук түлдүлөр. Казабаттын кызуунда ол рахат жашауга, үйүнө, үйдегисine, ата журтуна сүйүнсө да биле болмаз эди. 2015 жыл улуу хорламдын 70 жылдыгында улуу үйдегиси мабылла жыйылуу этип, аны эскерлик. Ажылан Рамазан казабаттын капитанчыныла бошаганды, ма алай аскер жорукпа жашаганча жашауын өттүрдү. Харниге да аскердече жуаплы карай. Улуу ата журт казабатын сынагаллага. Ол ауыр сермешледе жигитлик эткенлиги өлгөн деле десек да, ала саудула. Бүгүнгү төлүнүн аңысындадыла.